Desgustado el antes presidente del FEBAR Casa y ahora concejal del Distrito 2, Jihan Eding, con el cosa ta propone el congresista Bebot Alvarez para man-abolish kanal mga kagawad na barangay. Asugun kun Eding no sabe el congresista si cosa este ta abla. Hindi sugun este ta mira si cosa el importansya del mga kagawad na un barangay. Hindi sugun patas para kunal mga kagawad el cosa quiere si Alvarez. Na di aton local government code talise cosa te quiere decir quiere sila amenda cambia ko na di aton local government code. So it's an unfair, unjustified and ignorant statement by a person who do not understand and who do not acknowledge the importance, the contributions that our barangay kagawad gives to our city, to our nation. Tormento sigun man function el un barangay sin el mga kagawad. Iabla pa si Eding uno del mga importante role del mga kagawad na barangay amo que sila el taman check and balance con el mga transaksyon del barangay. Hindi sigun el barrio kapitan el ta decidi con el mga proyekto del barangay sino el mga kagawad. Kay demokrasya kita, tiene kita check and balance. No puede abla kapitan lang todo ta decidi. Delivery of services, deliberation of budget, coming up with policies, legislations, importante el barangay kagawad. For consultation purpose, importante el mga barangay kagawad. Maskin aura simila to na set up na barangay council, we have 7 kagawads. Pero very rare you can find 2 or 3 kagawad in one community, in one zone, usually spread out se. So, si anda tumira to composition, parang ang mga kagawad is representative tamen of the different zones spread out. El razón de Alvarez y porque ta propone ele para man abolish kanal mga kagawad amo para puede man save sen el gobierno nacional. Ta alcanza según na bilyones el cantidad del mga honoraria del mga kagawad na entero país. Sinuay mas el mga kagawad puede man save el gobierno con el sen o dale con este na otro empleyero del barangay igual el mga tanod y mga barangay health workers. Asugun pa kun Alvarez debe lang asesubi el honoraria del mga tanod y barangay health workers por causa kay bien jutay lang el cosa sila ta resibi a medyante kundi ila pesaw trabaho. Pero asugun kun Eding, hindi este un valido razón. Habla tu rason para pwede man save. Jutay lang gani actualmente, mas grande pagat el gastos, el sakripisyo del diato mga kagawad. Aquí na siyudad de Zamboanga, tiene según mas de 700 mga kagawad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.